yina ye kan no na yidi ntisana yamane no etie enti nana we de wadaroma wo eduru honom a eya ade ben pa obroni be frɛ no activities ben ene ya ekoso yo tise ye me ha say sorry for no ba be carros night e bompa ye pa ye bompa ye sre nyame se o ma e kwatente ni ahode o man no na so ne shishepa wo man no se koyie president ne ni mini ampanifo nipa wo man no nyina ye bompa ye carros night kakra ewo mi hanum e de ema o man no ene mpanifo no ena amane no so akoso ka ne ye no edi nana amamere no eya na eden because yenum se eya akwasi dai na se eda bia ye da ponda ye gunsa ye guru kete ye brontwene ene enema hodo so bronya no de ne ya na se ne yete bronya ne de ye ya mane tse ne ye ya kwasi dai na mu ye motwini mu enye nema tse ne akwasi dai dura ye no ye bontwini mu ne ade no we no ye gunsa efre ye mpanifo no na ya mane mpanifo atwahia ye o man no mu nsam bi wo a na yaka bize aya fo fida entino nsam bi wo hodomo a na jete yaka ho asemti enye nsegurunku a o man yi no ne eniema tututu ye tutu niema ma o man no ene nsem kan bi ti se complaints bi o hodomo a on de beba ni atrase na yaka ho asem sana etie di enye no chenchene de ze ni akosida ya na afache de no ene ya mane telefoni nyina kesia ya kitu ye nema nyina sana enotie na we de wadaroma wo bronya no emfaso ben ne ya na eba so de ma mansoman efiri bra oba betena akonwa so se oman hene won potem ho no mo ya di bronya adi no emfaso ben ne ya na eba so ankasa de ma oman no emfaso bebre wo so ebi ni se ibu ano wa contrium ebi a wo ko ebe nfimi no fimi ensa obi okura mfie dukura no mada so mehwe ni krom emehwe ne mindset ni sitie ebi wa manani ebi won kai ebi wo takwadi kumasi tamale bolga edi sata no eso anye nipa ni nyina ne timi bade den so ebi ba eno bi wa no nipa bi wa hu na che ana wo hihede bi wo da busuam edi sata no na sa nyema ni nyina eso oba na nyema bi wo hodo mu a nyina ne ya trase ne ya toto ana wono ni fie oba no abetutu di eho wo faso abeso ahumiji so aju beye tuma bronya no so anye nipa di nyina na ebenye kwan aje na home enso sa na tie na benze biensa na se nan no a ewo mu no ni nyina ya ahumiji a eka nipa brabo eba sa no aya na sikasem so sen ne tie o sika de de tie no sa odu a obobo ani sika no na bronya no waba no wabetutu ne niema ede enye sika se ye bebre bia na bia oba se obesi ni dan na obehwe na adwuma bi ho fu do bi ho na odi sika ja ne yesi mu fa no ma no ne ade ede esa ne tie enye sika se bebre bia kakra je duru hɔ ya na wona na no mu akwantuo mu nso bi bana den ya esa ne tie sabi ma ye bia esa na sin kwala no so eye bia ma ye mba ne ye na no mo ne o mai no mba no sa ne tie ye du ana but se we ye say 1st January ye be bo afori e de this year walk according to you are on the 1st January. You see what I mean?
president I remember for my one you could be a while my Nebuno I woman and name of my the only baby baby shiny and who are crying you have to swallow you I will continue one back and president Nana ansa ye jawa mo akokora no bronya yi eba bronya nso de enim se ba sa no aya na enwumadi ahudu ayeta di ewo mu no doso papa emrante ne mabaawa enso so eba kurom emofra enso so nenam kurom ampanimfo nso ka ho bi afutuo ben eno akoye ye nyina ye ja ye nyina ye wura ewo mpotamu ha yi ode ma wade hye yo kedamasi futu a de be ma emebun no ewo omanum se afedu se ya sabio ya na enema bibre sorry hukumu ne ni kanso enti bibia wo be bia no na wato obu ase te se nsanom no wato obu ase te se ye kwa ha ye sei agro binum ko beach na nsam bebre sisi me tre won se obia enya botrene na wofo be ka kire no bia no ondi so tie futu fa ho brase ne eni die nye bibia na se ayi okechi sa no gonya bi sa no edura ana enema accident bebre especially a driver for on nanti boko on de won kwa se de obekwa kundu asumdima samba sumdim tino mebuno onya botre ye bibia mo maniche yem no mboso bebre na eche na ede isusanso ne enema bi na aba yeso no nyame pemu ta enema ni na ti efutu amedema mebuno Nana wadaroma yede nkomo ni besi ha nyame ya adom na okrakra yen ede yewura afefoforo ni mu nso wa yebesan aba na afe no ahyase no wasan ne wade hye akasa anopa yi yedase papa nka na fam ye ne yewura odi ankan kwa me yebo a ye ma wo ene watena nkonwa afihia pa to medama se mozo sa wosieso ye jemoso afe kometi ya afisese nyame ama ya hode ama yenkwa hode wum na bibia tutoye ewo omaimu amen yedamase yenso yedase papa okay nti abusia yene obrempon sintim poku a wotoso miensa atima nso manhene eno no sanso ena kutoku nananom atrankonwa no ono eno ye benkum hene ene ne kwotwetwe enkoma no sima no nan ena abo apa anopa nonkron eho ya wankomo bi ebebo no ofie ha no mo nanso so mesra utiwe mame me ba ye to aso enra on mishia madam for covid tilapia no kita ade bi ye call I say to kopo remote bibisa no say your phone wait your phone brapa golden phones your promotion at nyoma so abodey now will you swear to kopo remote golden phones at the promotion sales bro from now going and only the only shop obenya quality phones and accessories our Ghana ha enti tremikana kwaji wo Tecno Infinix Huawei Itel Samsung LG Nokia iPhone SQ any phone be out here at low price me say low price we have memory card pen drive power charger power bank quality inbuilt battery MP3 player Bluetooth handset accessory be now here and one golden phones promotion ya tete so say who golden phones be fidelity smart account amount for depositing and withdrawal wasin for suban golden phones so abronsa na water credit mankesim station echi hona twesrope akimo danso mo akona na dan mu je oli betty Mandarina road chifu price so mo pusha bar na nyankuma si ahinkro ene aseando sikebi a ukra no benya smartphone e wo golden phones fresh 0244529934 and 0209208866 golden phones unsem IFN Accra. Stop. Oh yeah. Some
kai afie twemu no senye ye no no yesade abo asani akwa afie we ebeye editwam dwumadi bebre and 31st December 6 a.m. to 12 p.m. yebeye clean up exercise na yasaso adua nnua yebechini asene montere so aprepra kronum nyina na kai se Mr. Danso ne yire ni ye nananum ahemfo eni penifo nyina ene asene mani nyina ana ebom ne adua nnua no oba ubedi di free na se bodon come eye football gala sabre no ana asene kroman no ene ye nnuanom a amoteten kran ene tema no amoni agokansie kasie ebesie ni na 1st January 2022 ebeye day eya homache 5 a.m. ekosi 11 a.m. eye headwalk and sada no che free ice creaming na ye 2 p.m. sabrina dwumedi na kasakasa edimu ebekoso eye Mr. Danso ene ne yire eye nananom mpanifo Jean Papa asofo nom DCs ene MPs ene etetirufo a yato nsafra mu nyina no chema ba giedwa sabrina na cooking competition quiz fashion show any donations acrobatic display eye musical performance nini na bekoso na cooking competition no yasesem na fashion show no so sa na ye nananom mrewane ye papa nom kokra no so enipa be ye te 200 and ye be chomade kan ho kopeki form e wo formation center bi e ben wo e wo achim asene eye on the 2nd of January 2022 eye old school night 2 p.m. king na dwumadi na sha sabrina nyina live band so tuetu asene akwa e be ye brutal opese wo so yase anasa wo sponsor here fresh number 0243 007 141 anasa 0249 96 2121 asene akwa Ahinkai 93.3, the best in the East. Omanfo, Afini and Ahinkai FM, about Damemu. Enunti dia ube nyina ne se anopa wianumre efiti sabri kopi misebedi bronya obekoso etie Ahinkai 93.3 FM Afinsha dayinti Ahinkai FM mpanimfo odi Ahinkai kwame yeboa kila abobonu abakope the abozige man wose ekunafo mu wo hino enkuko nesu okunani bedi die ejanka bi bedi die enti otemene a ene na tisimwen baabi abaje se Ahinkai bronya bofo na kwagina bia so yokunani nkra de a ho ubenya akoko anase mu na de akodi bronya Ahinkai FMC afi bronye okunani bi bedi pa enti ochiche nkoko bronya yenya de ne kakra yebedi mana yefe Ahinkai 93.3 the best in the East onyame nhira Ahinkai FM no nhira Ghana kurafo ene enyanka nyina Ahinkai any size Ahinkai FM bozige Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba Ahinkai 93.3 FM. Okay, mami sama wakwaba emfa emra Ahinkai 93.3 FM. Eso jumedi augusu a u no eye mache ofremi Obuoba Ofori Amanfo the Commander General. Ya tenase yegusu a ye di jumedi no kakra edi amamokai na ehye ne nso ema me se nyankopon ya dom a on the 24th of this month eye December yi ade a yede marching for the year 2021 no yede ni nyina ede ba wieye na ya de nyankopon ase akwaji ahome kakra na fe yasan ababetoa so 2022 ye wogidia se onyankopon a wode yen hye afiase na ode ye kwa wieye asumdue mu no sanso so na anigye ene ahoden sika yedie kwan so obesan de akowura afe 2022 no nso so emu na odi ewura 2022 ni mu a obesan de adi nkonim obesan de ahye ne ho animonyam eni ntia na wahye ne nso amame na nyankopon ya adom na odi ewuram 2022 no a awurade ya moa maache dwumadie no ye bedane ani na ye de bi ewuram na ne wo ho no so ya hye bi mu kena na trust me oni medada oni me atena afinie oni madwuma ye na nyame ya dom a next year no obi di betu ne bafo maka kire mo se mo a mo pese mo be yen nsem kyerofo ni nyina ya mo ntie yen because education na ha ne wo
Mame kwa homa so na yen konkotwetwe enkomo we ne yewura Reverend Mika upon Abebio or a general overseer World of Champions Church openi wa bene pa or science so a CEO edema group of companies yewura Mika or you too much nyame so for anopai wote yanka mamo ache amwakwa baba henka na fam so umpu mboko de nkopon hyirame hoye na monso so mo ho te sei nyame adom yenso so ogusu akurukura yimu kakra saa da obo ade ase na anopai de papa sofo ye ba wo nchen a ya mane bo eyetiawa yenim se Ghana ha ye Kristofo pa Kristofo ne dooso a ene we ya afi be hia yi baby abefa bia crossover passover walkover hwan over ni nyina kowie mu se ye de aseda ena ye de koma ewurade ye wi ne asan de ho ahye ne nsa eno ne ye bisa se yakoye a Kristofo man yi na afi kwa awie ye ne enim se dwumadi a eta dinie no eno ha ne yemfo ya dwen koso ana ye de adwen kɔ no so kakra na ya san adwen abrabɔ ho kakra na a business bi kura na wose ye bie adwuma na wose ye kɔ a yemfa ya dwen so enko ho kakra yo medake mame mfa kwanya so na menchia watiefo nyina wo mompotem ho atim se radio kese pa tise ya ewe emremu nyame de ye adwuma kese ene ahenkan radio nyame nhira na otitani odi ahenkan ne mo a oye adwuma ho nyina amen no kure wo mu ni se de wa wo kan no te sa asem no wayi anu awie bia be kakra na crossover ana say 31st night ana triumphant entry said you be see putting in bia say uja afe no kwan fe na what tiesi afe foforo mu na afe foforo nso a wo be tiesi mu no o dwene dada na uja no kwan no o say o dwene ekọ foforo na ukowura mu no so ekwan pa ene hwehwe pa odi begu akwa mu ama afe foforo no na afe uti nyankopon ne nyame message be no de ama susue be na nyame de ama se fama ne nkrofo so yo sofo a for afe foforo a ukọ akwa wura mu no nti uwi a afe foforo no so ma wakwanya e ma wo hwe o past eye ni uye no ma wakwanya ma wo hwe o past e ma utimi de tutu ne ma e ma emre utimi de hwehwe ne yie ema niema esisi so eno ntina ema yeye sa crossover no nanso so crossover no kwantimi take place e wo niema nyina mu wo dwene no ho no na wo hwe mistakes bi so afe na twa mu no oyeye said the afe foforo no so obetima correct ni nyina nti eye package eye afe no de atwa mu de wo ende no ene de wo bewura mu said o de beko sana e wo se nhihye no eye enti obi wo hono mu a ose oton nioma ukuada ene ukuada ye be kompaibo ifiada ye be kompaibo blabie ye drin so ye biaya nkrofo tai eton nioma pa wa nkomo mpaye nso wa hwe ya na ufia ba efuo mu ne wudi sika no kra be kopɛ bo hunu ne ode be ye aye no kre mpaibo hia na I just say obi se me call mountains and I say obi se me call because ewura mu baabi na me de abom paye baabi bia obi sisi wakoma e de abom paye onyankopon beti the mountains when I be sisi wakoma de abom paye onyame beti Timota forest na be kwa kwahye de sisi wakoma abom paye onyame beti the bedroom na be sha bompaye asisi wakoma nyambiti o so ho na obekọ na obesisi wakoma mre bi dia bompaye onyankopon obeti nti empire bo hia nanso so ni kwan se e ma ya adwuma ni nyina center on empire ho ye bompaye de pe nyankopon ni madum ni nyankopon hyehyeye trimupa wo ma ye na ye de yenyansa ne agina hyehye nyuma a ewo se yeye nti ntimi nyampaye bo wa akirida nanso so mpaibo a nyuma nka ho no ati se gidi a nyuma ni nti ye bom paye no na ye adwuma nanso so afia so a ye to ne ma ya di na se wo ejom kɔ
ye wo ya wada asori mpaye aya na ye bebo enam say ye be di Christmas ninti anu say Pastor Angie eye my wife ono na ehihye ta adwumadie no ono da no wa breaki omo amasisi a obi eye na adwuma kakra Christmas no bitimi di ade ade atoto bibia ma ne ma na otimi di solve no problem nyame ya dum di Christmas ni wi a o san to aso nti ta na o say ye ni kwan say kwati say tem bia na ote asolfi say me bom pa ye nko na ne o say o ye no so wajai ye nye ne sa afei buro nyan egusu ejina mu dendenden sɛ de yadi kanka no asɔre ye no nso nam fafa asɔfoɔ no ɛnu ɔmo nkasa kakra asɔfoɔ no bia ɔmo adwene sɛ apo bi ɔmo akyekyere to members ne tirim no wa ma sɔre one day kura no a ɛm sɛ okowu asɛm na ɔka kyerɛ wo nua no asɔfoɔ yi okay the ana ye bebreka na ana me pese meka ya bibia friend doctrine say ya solid doctrine ana osofo no gina doctrine so de ehunehuna wa Bible can be Hosea 4:6 also lack of knowledge man people perish so osofo be chachiri bibi ato obi so e de ehunehuna ne se wa ma sori ato okowu a na say nipa no so wa jai nyame sem rusua enu ti na abasa if you say maybe a choma na me may stop for or my colleague am nani ejuma katre me so for baby say mama huna me huna my obi papa okwa me bone ana me yi na no say me ni baby akoko hu obi a if the Bible no ma me ti ase the book of Proverbs chapter 17 verse 13 say obi biala o de bone ehye papa na mu no bone mpane fieda enti me nkonko hu no sema yo bi papa na me obi bone no so kwa me bone dia entimi nye adwuma entimi nkonko no manko edi entia me so me de tworo no eye dai eyi na no because of say na minim tworo no because of say na masua de enti ze metimi aka ne say suban de obi suban de me ka ne he kakra mpo na beti say o chichira to obi say di hu ahye mu no ehu no eye tomet o yesa o yi ni pa no kra free ne ho na odi na kote bia bia odi no beko osayi mu nanso ye Awurade Yesu Kristo no ye wo no agenkwa no ba se oba na wa beyi afiri efom emom ade adrum pempenso a ono pese odi eduru eye enmunyamo tibia enti se wo ye sofo na odi ni dom na nim na se odi hu na be hye nipa no mu dia na onye sofo papa enti dia meka ne se obi ye sofo na odi hu na tete ne madia mesre ne se ehuna nkasa torment nti onyai na mom onfa nyankopon asem eye odo onche odo nkyere asore mma no afi eye 20 na no na me ko di dwumadie bi wo Kumase konsiada no ansa na me wie ya meba asore omoche asore ba bia akokọ ne mo asore no etfatu no so ede yesa ade no ede ntia asore obi aba asore afimu ni nyina wotua tight wotua offering fundraising bia oye bia widen wotua bi afinu kwa wie na okono dia na asore nso so oye dia ma sa nipa no mo hu sa ampa asore no so do no because e bi kura obi e kurani obi e janka obi e wisia obi o ha de obedi no sa afinu kura no ano odin nti asore no eye odo asore no ye ehunhuna nti afia so ya chichiri binum ayese binum na ntwie bimom ponche wa mompaya ibekun sister bompayo ni nyina ye hunhuna dabi empire de obi ka se bompaya eye nemo se de obesi aka no ni se de obesi a project ade no e ma na hunhuna no bam eye brana mi ntwamu ma wo men nye sunsum nwuma ade no ntwamu ma de no ntwamu ya wa kwanchira o your program your prophetic programs o hono edia wo bompa no specifically onyame ayi bibia kire wasore babi obetimi akono obetimi afre no se oh ade wo na mehunu ye nti ye nyina ye ho mpaye together say the Awurade de oje bede ebeba e wo ho onyame obon fo no hyehyɛ nanso so enam trum paibo no ana nyame so oyi kira na wo ye ready say obede obagi nipa no afiri ta tebia no enu ti oyi kire na difo ana oyi kire ne sofo enti say brama mi ntwam na hunhuna no de ehia eye kwan obefa fa approach no anu nti na mprempi no omo celebrities no mo so omo
enkomo ana omo edi pefim ya na mempe no wo bibi ono ho afre no na ne nye dai enkasa one no mompai onso fra busia mu apart from say wa be popra no fra busia mu o ti ase enti emfa hu koto na brabo so onso onipa a wo hwe omo enti emfa hu koto na brabo so na brabo nye basa me kase meje 5-fold ministry di nti prophetic so eye aduma enso so o ba bia ye dai ye no enye se one fan and tree we are mamma. I said, and them was off to be a friend. Me say, who say, Yamiash accident, Yamiash accident, Yamam, Intimimeto, you can't say keyboard, a mano. Nam Gajan, Yamiash accident. Mrs. Me, a software, Miss Yadia. Edia Ukomu, a same answer to Miss Yadia, pa, be do baby. Which means fast as the moon can't tell. Catch me say, Yamini Pamitrop, I'm a keyboard, mammy. My Baba, so I know a sausage. So, and to wait a minimum, and I will be on to me, yes, a minimum, I will be a winning thank God, who we are today, up to Nabrabos. Intimate say, yes, you please to know all your dog. And yet, Munyam, until you know, if you near or Donald Fantasy, Yamano, or Mutie or Yamifino. Na we dia wakwa fa enkom hye sem dia ba mu ye bia ne ye nya obi mu ansa na ye wura afefoforo nim ye nya wura afefoforo nim ye nya wura mu pe ye ba ho ne asan ba gi wafutuo dia hye afe na se but ma ye misa we wakwa fa enkom hye dia ba yi me no ka se wo sofo bi afa ene ye se capitation grant pen yi bio se people enkom hye wa list ye nya me ya dom at 31st obeda na die nya enkom hye ketwa sa pani no 24 no pay ma yen obi chen kom hye bebreka mitunu nye na se enya bebreka na etimu pon kom hye dia meka che ne se onhwe nyame akwan because me 31st night in kom hye nyankopon dia mame for 31st night se o se me infanto no se o see this 2022 is our year of right time. That year of right time na a package wa ware emre no ebe ye sa 2022 the right time na nyame ayede ebre papa no emre pa na nyame achese no eno ne message anyankopon dia mame enti eno na me be kire e kwambe so na me right time be ba obi o ho a ne right time aso so ware na nso so enam se ne kasa bia nyenti ena ma ware na ayede akachi obi o ha ne right time aso so ware nso na ho tiesie enti abrante bia ba no ho a no ayede no okọ ipatoti ase enti me o se mitimi kire ma the right time na nyame aka ne yede etimi bam enti de watwe ne pen ne book se o de tron commission no o hye ne dem no no ni nyankopon akasa me de nyame ne me kan na makan enti de ono nyame ne kan no se ye no credit a on fan tudwa tanya no kra no oboni timu na kan susu dia eye kokobo na mede ma no dampare nso o twen no okay na mami misa we ade ni nyankopon so ya wo boabo ankom hye na no no watwen ya January, February, March, April, May. O si hwe munya botre 31st me mama ko issue. Ade ni yankopon ye issue 31st night nkwa. Dabi entisa. Net sen. Yeah program how ya story ha say. Yeah physical and spiritual impartation. Na me so for aye me nua ba ko owo Apostle Bonki owo London obaye prophetic PM ni ade nyina no. It was marvelous. Nti enye sa atem nkwa ye programs ma prophetic so ba obi also kra na ebia wo preach kra obi hu se wanya sign bi se obi wo asori dan mu onmo ontiapo e won ho ba bi nti frɛ ne bɔ mpa ma no but se pese odi be yahunu na utimi ka se obi wa ha bia nyame kasa chem se ni fisie ne ya nti bra na bɔ mpa ma no nti obo anwe kra obi nya nipa ba ko ana bienu na che se de nyankopɔn kan no eye no kra eye prophetic but enya hunu na wanya na hunu nti no I am sorry them boko no bi anye dey anti because one change social media anye dey am for you any na social media no HTC ani ma kan sem no eno na di problem no dey ever nyankopon won kasa 31st night nkwa o kasa brebia to bi tie nyankopon ni nkwa bia ne mum ya na asofo ni bia se mom ye ni se nyankopon o ye show 31st night nkwa Davi enya sana nyame esa ni ale ni nyame nyame ayeketua onyame so obai otre na ni nyame so ne kingdom no so onyame kasa abrebi opeto kasa empo anano pese nyame na kasa kana no mienu ye nya home emfa ntra radio so kasa
nyina ye nyame kasa ni bia nyame ani mu nyam ni bia nyame kasa bre bia ye 31st night nko a then so 31st night no ye be wura so foforo mu nti o so nyam message a wo osofo na oda asore na no nyame dia ma wa wo de be de ebe ma wo ba no ama o mo so agina so e dia bobra okay ama brabo no akoyi because it's mu pa o nyankopon e de bo ni pa no ene se obebo bra na obeba be ye adwuma e be di asasi so ahwe ne emanyina so okay papa anopai ye dase papa ni afa kwanya we so na yama wo afishia pa da mo ase afin komete na afise se na nyankopon ni munyam inshira ne kese atoyen so na hinkan radio akọ region nyina so amen 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 yeah that's it okay inti abusia ye ne Reverend Mika Opon Abebio General Overseer Edema World of Champions Chapel openi ni companies Erdoson papa Frames Oil Guru no no esikafo organ na ba akono no wa bini tu. So in the other news so Parliament has adjourned Sunday to return on January 18th 2022 abundance e-levy and into Parliament as we speak they have adjourned almost sitting Sunday yeah cause Sunday and I just say almost sorry kura call recess I just say next year 2022 na e-levy there omo woye banche anane bro there papa sutro that I say but I'm fine ye be din komo ofi asisi ya ye ne mpanimfo free snit oma join yen e wo ha ye no bebo nkomo sisi ya na parliamentarians na kire se dia wo de shase na wo se odiwie nse ye sha finance no mo pai sutro en wo mu wie nso oma pai sutro oma ya de mo me ye nsem ma wo mo oma ya de papa members of parliament we ya de nyame ya duma next year ya ntokwar mo miem next year ma obi sin tu aye nto aba ma 2024 mo ma ba ko sin tu se ne mo di breed twa ba ko anafo ho no next ayi dia mo ma ba ko sin tu ye frɛ aban na ye wura aban we he wase ma da kora anyways 28 minutes 8 to 9 live on Ahinkai 93.3 FM me pacho Yera Francis apia akwe ono a compliance officer Ordnance Net branch no ohonomo ena owoma sanso na maame Cynthia Ajele eji ono so ye member owo client service department ho a oye officer embenifo aropai mama wache mpumbo ko de ye joso nyame adom ye ho ye na nso nyame adom ye nso ye ho ye pa maame Ajele ufane onyego joba okay that Senate is also to say nyame adom sene mo modemu tento hone baninti eja yeguso ayehwe mamo okay ti ejuma bibia da kwan ti yebe kodi bro nyam be breaki ana mo de mo gina mu sa David Senate ne de yen breaki during the holidays no ba ho still transaction be our person no uba be to be oh okay obesho all right inti for the past 6 months ni na ya tese mo de major bi e de eba na major no ye di hu nkomo bibre no a but ye se boso ba ne major pai enti mu sensi suman e de ba de na e sha ase da benti ye be sha ase de fi mame Cynthia ho na oni e di san nkomo no mame Cynthia yo mechia etiefo snit major no eye inkabom a ye ka snit number any NIA number no abom NIA number eye o personal ID number ewo Ghana card ne so intino say ye ka Ghana card ne snit card ne boma na wo NIA number no adane wo snit number intite say wo Ghana card no ena ebedane wo snit card a wo ko snit office bia eno na wo de beko akwa di djuma bia opese wondi wo ho. I see. That's say ye ka card me no abom
na ye baako abeye Ghana card no nti se me na mo a metimi de Ghana card ne nko a e de akọ transact business bia me pese me ye. Oh, I see. Nti e sha asie yi enipa no mo responded there. E sha asie no bebre na nso nye nipa be 1 million as at 30th November etumi ameje omo NI any omo SNAIT numbers no abomu successfully. SNAIT no ye wo members be 1.7 million. Na ye wo pensioners be 2000. Ye wo pensioners be 2000 honum. Nti uhwe dodo na ameje eni echese ye wo bebre na wo honum a omuntumi emeje. Nti na ye bo hu deru wo TV so, radio so, newspaper, even social media encourage amanfo senya be ya ombetumi aka omo SNAIT number ni NIA numbers no abom. Na ebi ama use me SNAIT number mfie bebre nie ehun hia ben a ne hia chenchena mo bo hu dewura mo de na nam TV ni radio ni akeka ho yi emfa so ben pa na wo so pa ni nti wo se meka edi ebom sa okay nti yebehwe na yebisa maame agele no akire mu di akire yen because yen ti he ye use ye SNAIT ne dadaada die be nti na afa de say ya dane ma boyi emfa so ben wo so yo emfa so e wo so ba ku no for convenience ye ka say convenience a unkuta card mienu e wo ho se wo kan wo Ghana card ene wo SNAIT card eboma na Ghana card no bedane wo SNAIT card a wo SNAIT officer enhu hia se wo bekuta card mienu di akọ enu ane se wo de wo Ghana card no akọ na dwumedie bia opese wo ndi wo SNAIT office no wetumi akọ ena afa nso for easy identification efa beneficiaries woma omo bibie free mu a omo pese omo be claim benefits wo SNAIT no money ye easy senya be ya obi ntumi nkogina mu se yemfa ne so obi edi ne ba ehye so se bia ne ba ne ye frɛ no kwaku menu na obi foforo akɔfa echi aba se ono na oye kwaku menu etumi eboa ma yetumi check sa niam we nyina muhunu ne ade wo no yes afen so etumi ma processing no eye intem and delay process processing benefits no and delay no etumi ma ne ye intem afen so emra no ehye yen se yenye ewo legal requirements regulation 71 of the National Identity Register Regulations 2012 LI 2111 say yemfa ebano pension hu adwuma na yemfa Ghana card no endi dwuma nti ene eche say wo say yenka SNAIT number no ene Ghana card number no embom senya be ya yebetumi edi dwuma yes afen so cost saving because esiano ye ka wo Ghana card ne wo SNAIT card ne bom a ehun hia say wo be print SNAIT card ne biom nti obebre for replacement eno no so no ye charge so card ayira na person be new one na obetu ya 30 cedis ansa na ya ma nti as at now ye print SNAIT card biom wo ye new member na wo be register ye ma wo card ye send wo text message wo SNAIT number ne ewom catcher will say this is your permanent SNAIT number. Into no be ye meja na afi wa start you so Ghana card no as your SNAIT number. Tie honum na save cost. Oh, okay. Edi I would want to believe say mo ka say mo hye de ubona se dada kra be se bosumi nsia nie mo bo dawru de by now de me say obi awie ana akabi. Unfortunately no obi anyeye. Senya me di kankan no nipa be 1 million. Na aye as at 30th November 2021 no nipa be 1 million na aye nkabom ni successfully but bebre na nyeye because we share SNAIT ye members ye wono ye wo be 1.7 million active members ye contribute amomo na ye wo pensioners nso mo ye be ye
200,000 obey 200,000 pensioners in so to count boma dodo na ya na chese bebre na enye yes na mo deadline bia say duru ho na wodi pa ne ya mo betwe na so yeah deadline you say by 31st December 2021 it was so be to me aka ne Ghana card ne Senate card no abom because from January no 1st January 2022 no ye be use Ghana card no e dia ye bibia nti se won kan bo ma wo ba Senate officer unto me access any service bia bibi ti se o pese won print wo statement o pese won update wo beneficiaries o pese won be process wo benefits unye nkan bom na ye ntumi enye saade no emma wo eje se waye. Okay, my bisa final question and sana ma call you rap here ho na me de dia aka no so ama no mahu se mo code bi short code bi ya mo di djuma se oba obetimi a follow na wankasa waye obo na o try na wankasa wo ye na anye yi a de ben na menye. Okay, before that no make say ye wo process bebre a obetimi edi ameje ye wo miensa me kan sa ye wo short code utumi use phone no eno no be dial *711*9# na wa follow prompt no enye difficult kra na ye wo nia wo be visit ye website no nso na eno nso wakwakoye wo ho afen so utumi frɛ ye office line ye odan branch no utumi frɛ ye number ni ye 026 3791-700 026-3791-700 and after so to me free your head office a contact center number na ye 030-2611-622 030-2611-622 afen so se process yi nyina ma bobo se yetumi di ye no untumi a utumi call the nearest Senate office no more assist to me call the nearest Senate office no more assist to no more hwenye ma wo no wo kwa ade a obehia ne say wo de wo Senate number ana wo Senate card ene wo Ghana card ana say wo Ghana NIA number ebeko afen so with processes here my boy me person me go through ntem kakra with short code na yes *711*9# no oboa na wa select option 1 no try say o pese won kan wo Ghana card no wo Senate card ne mbom o select ya ebe bisa wo for wo Senate number na wa abo ahye ho na asan ebisa wo for wo NIA number wo Ghana card number na no nso wa abo ahye ho obo hye ho a emerge successfully ebe sending notification through mail ebe sending message akọ email mu say emerge ana say emerge ye na bebre na say ye ni wo email address ewo ye system mu ana say phone na wo use no number no eni ye system mu a untumi access nti what you have to do is we say won call the nearest Senate office na unko update ana sample numbers na mebobo ye no ubetumi afre na yetumi ayesa amawo afen so ye website no nso ukọ honuma www.senate.org.gh www so wakọ honum no wakọ ye wo honum enye den ukọ honuma wo be click on my statement na wa fill in requirement the required details no say won sign in up wo be call get access na wakọ through process wa fill questions na be bisa wo ho nyina no wetumi assign up then na wakọ through ukọ honuma etumi bie ma wa wo be clicking on merge my NIA number nti ubo numbers mienu no hye honuma na wa ye no so enye den afen so numbers na me boy no utumi frɛ eno so momo assist ana ukọ Senate office na ye rap ya mami sa abra na ye register NIA no mimi say me present me Senate number na I don't know say omo kan bomu so omo ye ne den yo nti still I was say me ye ana I was say me bisa na me hunu me position me da sepa question we hu hia na ebi mu ho a omo ebehwe mu phone so obo say ye be ka show say ya merge o numbers na edada eno ye omo ko ye Ghana card no omo de omo Senate number ekoye no nti omo eho no omo ameje dada nti eho no ehu hia say
ubesa baye asoye ho anase ube follow the my sister yi e kan no waka bom na no che se ya kan bom dada. Okay, nti se eno no ti se me say me wa hayi do me de kan ho koye but me nye too sure whether omo use ya na omo use a many then and to go through process na be culture say ya meje dada nti na che se I see option short code na me maaye no star 711 star 9 hash no ubosa short code na u select option 2 ni say you want to check your major status so u select here no a ebe ma yes and I say u dey mpo betumi afre numbers no say me pese me check say ya major na ya major ye ombeji uso ombe ya ombe twa ma o ni ama wo hu answer say ya major. Okay eti Europe ya ma me samra ho bi ma major awie say bibia ye kama me snit number na no ano no patron na che se no Uganda card no e na abeda ne osnet number ese mu hu se e mra aba nti ese ediso ebi mu ka se o me mpemeja no me pese me use me snet number na mra na wo o man mu nyina na obia epe but once e mra na de ese udiso nti se o meje ina na che se no uko ba bia uko yes net business bia no Uganda card no e na ube use. All right. Sisi ya mameji awie faso bia nche de nisnet number ne so. Mama mo ho deadline. Mo deadline aso maanye. Mo be yimi afiri so. Okay, se wa meji a na che se wadwumera ontumi nti asnet emma o. Na se ejumera nso wanhwe amma na ejumeye ni ameje ne snet number with ne NI number. Na on because of that on to mean tia snet ni contribution manual eno so emra ne ejumara no enso ebedi nti na ye ka se ejumaye ni ejumara bia enhwe se ne workers ana na ejumayefo ameje almost snet number no with the NI number. Okay, nti me first time in here afraid I'm some person baby dia me de NI ne ho bia ho hia me ba mo be ni straight up dia ma me won say uba be ye snake registration afia na me wie school cry ye for me adwuma me ba be tuatua snake ne keke ka ho okay obi be ka say why ye NI no wo NI number no afi na wo be register snake no ene eche say on ba snake kran be register na there bi e wo say sa nipa no ombra because ye be hia some information sa any NI no so bibi te say baby a wo ye adwuma eni so na bibi te say wo salary eni so na wo beneficiaries nso eni so intine sa na e wo say wo be register do wo NI no e wo say wo bra snake nso na wo bra be register senya be ya bibia be ye pepepe. Okay, sanya be ya bibia be pepepe we eye mpanimfo a wo mo senate ne ogu so a ye bonkomo achim odan branch no honomo na wo mo 43 minutes into 9 ma memfa we ntwa me wi a na yema mo atiefo no so kwan wo asem bisa bi a obepese obebisa na yama wo sa akwanya no na wo de abetoa so ama ye Frimpong Enterprise se men kan kire so Christmas yi ye bedi am na ye de ye bedi a na atimi age so se ei ye dia na che se ye Frimpong Enterprise and was already any chiremu and right a call honum ne radi nyankopon ei bunu ni o se menyini enioma enya senketwa o de aba wo honum na ne hampa na wa dress ye sisi hono 60 Ghana wom 50 Ghana wom 100 cedis to say me eniema wo hampa ni mu no enya senketwa nti de o mpo how bia no ane se wo kwa no age wo hampa ne baako bibia wo monipa na wo de ade ne koma no nani beso na wetimi asere nyankopon hira de ama wo eni ntifo eni chiri mo Frimpong Enterprise so wo hinfa ground floor Madarina Hotel ewo achim odan Frimpong Enterprise no mo ma wo hampa ne niam ahodo e ka ho ebia na Christmas yi mo wo abedin to mo programs bia mo behia soft drinks na mo de edi sa adwuma no a mon friend number 0244 897525 0206 473953 0242112236 and the number be Frimpong Enterprise no metimi ajo so kama pa omoni ma ne bo nso da fem pa o se yomo adwuma penti obia nsamana ne ode ma wo mo no ene adwuma wura na utie me one wo yire one wo kunu ma wa react awo ho aye dendenden dia mamo problems no ebia na betimi afi wo be ma na betimi afi oba no e wo se mumienu nyina mo de mani kirem e wo Jubilee Hospital omo de gynecologist dia ba down to earth or you're so humane
a yɛba no enipa ɛho adwuma a wabene papa for any chile Jubilee Hospital na ebia ɔbaa no fibroid menstrual disorder miscarriages wofa yɛ funu na sɛyi unyisi ana sɛyi ana okra de emakra for any chile mu ɛwɔ Jubilee Hospital na ɔmo hwɛ endi ho dwuma ɛmfa ɛma wo mepa kyɛw frɛ yɛn 0244 575799 0244575799 and I say 020615 0202416839 Jubilee Hospital almost say bra na babeje wawo Vision Vocational Training Institute Vision Vocational Training Institute so say insanu dwuma ba bia befa bia no ane didi dwuma Christmas yi mu sei omo pomade omo ko aso catering any hospitality management fashion and designing, bead making, leather works, wedding and floral decoration, hairdressing and cosmetology, general electricals, woodworks, building and constructions, and our person a Vision Vocational Training Institute. Course subjects and as a courses and also so mathematics, integrated sciences, English language, social studies, entrepreneurship skills, nina a Vision Vocational Training Institute. And if anabe huyen achim abu wabu adote junction. What they call Living Bread School muhonomono. Ubehuni yen ewo sanso sun yedwuma penti wasa ekrupon yen campus no ewo enkwensia enkoko nso yen campus no ewo insuta enkoko nsuta frepani pa no ewo 0240 802009 0240 802009 0245 516600 0244 578419 Half Vision Achieve Success a Vision Vocational Training Institute. Able Mart Enterprises semen kanchira say a MP3 players and I will pay do juma. All kinds of mobile phone batteries, earphones, headset, chargers, screen protectors, music box, home theaters, be Able Mart Enterprise. Yawo multi-credit dan kese no akiri ho ewo achim odan fraying ewo 0208 221106 yani man ye toni nyina ewo wholesale prices identify ni kire ho no mo na yemwa wo papa pa na ahenkan yankopon ya adomo a Saturday ye di yanimi yenya afe baako ne senti ye to ye ho agu monten so ne nante kakra ye to nsa de afra mu nyina mo meka ye ho na yentumi enante emom anopa no no nsia kopem no ndu ye wia na ya beje ya home kakra na awia mu ho no ye nyina san de ani akokirem ewo eye achim odan zango astroturf no so ho eno ye ne Bosome FM enne Bosome FM omu nya mfinhia mienu nyame yadom a memene da ye nso ye benya afe enti ye mienu aka bom ewo achim odan zango turf no so ho no mo a enya fedi agrokra ye to nsa de afre mu nyina obetumi afre we company opeso partner and our sponsor 0244 878763 0244 878763 enwanyen adesua no nso nyame adoma next month ekono ade a yedi training no de be hyehyɛ so nti wutie me opese usua sɛ ne yenye nwa na wunya sika de free mu bebre a 0244 878763 ana simu pampan na bra ahenka na fm yen adwuma mu ha nebra befa o forms kama pa afi ne kra no K Asenso Limited oba yen studio ha no mo a omo no mama yen konwa yete so dwumadi a yedie nyina omo adaroma ena omo de ema yen nti say swinging wheel office chairs, quality wooden chairs, authentic bookshelves ena wopa circular adabraka of Iran Clinic Kaneshi ubehunu wamo Flamingo Road Zango Junction wa phrase 0302 257209 0302 919739 home of quality office chairs and bookshelves. Yet as we fear no more yebon komo yene odan snit ena yahwetwe enkomo ni nyina efa kwan ye befa so ayen NIA number no ene snit number no ye be kan bom emra no kire se saa ne yenye no na ye mane ema meye card ba ko ye Ghana card na ebre bi beso ye de beto aba ene titi ase ma me se yegusu aye keka all the cards ne de bom no na wonso so wadi so na waye nyame yadoma December 31st December ya ewum ya ne de to so aduasa baako na ye di bibia ba wiye na just 1st January 2022 no snits e de Ghana card pe e na ebedi dwuma ye mpese
esum beduru kwam na afei abɛya nansesɛm toɔ agya tie bi ma me ɛyie wontie bi ofa da bi ɛne nti ne say free sabri yakɔpem December 31st ka o card ni mienu bom sɛ wontumi nya kasatenten wuti fie hɔ no ɛntɔpɔnkɔ simu pampampampa ne kɔ senate office yɛ wɔ mabawa ne mrante a ya hyɛda fa ɔmo adwuma mu akyerɛ wɔ mo a ɔmo abotrɛ yɛtua ɔmo ka ɔmo nso ɛfɛ ma ne mɛma ne nyinaa ɔmo bɛbɔ nkɔmɔ kama na ɔmo de ahu ɔmo de ɔmo nsa no ɔmo ano ne nam utiri ho saa wɔn bɛba wɔn so no wɔn amɛgye wo card no sɛ ne bɛyɛ a 2022 you won't find yourself wanting yara so ofie ha ebia ba bia aboroboro nkɔmɔ no so abesie no wo asɛm ba akomienu bia unya ubebisa wɔ mo yɛ ma wo saa akwanya no nso bra na bra bibisa saa asɛm no na ɔmo mfa no yie ɛmfa ɛma 0201 944485 0201 944485 mbacho udini bia kasa free bright wheezy bright apumoko nyame adomo bright yentie we na me busom say uni company bi mu na wa ofese wo beye bia okay omo de anu yie be ma why okay me da se bright mpacho udini bia bia kasa free kafra obetimi asan ababiom me pacho unsu udini bia kasa free hello okay too bad onsu betumi aba 0201944485 820910 ene yen komo twetwe no dwelly heavily on eye major ne pe nti asembise bi a opese ubisa no obetumi aba me pacho lower radio set ne yemon komo odin be akasa free pacho original kakako ni original intio muni ejapa yeah, that's it. So, we na question of this na can be this. I mean, because I know you're from Parliament. Police, Papa Police now are now or Titira Malfon. Then why you found because drivers here for Kakaku. And a yedi major why into my pussy for na. My members of Parliament in Sunday. Why? Yeah, that's Sibi Kakaku. Ya join parliament. Ya join parliament. Why? Inti ba omo nyino mo kakra. But odin ba bia nso kasa free. Yeah, Obi. Yes sir. Money o majo so umpu mboko. Boko na money ejuma fawe. Yeah, that's it. Enkofo no pacho emra no mori aban. Enkofo be ya. The president said that make away now. Yeti. Ekuafo no esom kiti se esom skedia na wa wo yefia ma hu se empanifo trotro ato ho nti omo de anu yie de be ma why ena mpacho ujeme ni ti opa Friday president people Saturday e be then service no ai prakan we see the mochi the kale mochi na say ina ipo oh say ubetwi ni boko dia because aposifo eba asojafo eba migration fo eba fire service fo eba enti wo ba na be ya kaka bin sem on be mo ane asra oh so what you say na make say obetimi dia ba na omo mra na omo hyere obetimi adi mu boko dia yo man so nka de nka wusi fam a ohu na nka ye nyina ya fili afam okay yes me da se bebre e ba to nsu betimi aba 0201944485 0554 820910 yemfa offer for bear back up na fe men company for home pacho udin sorry udin ba bia okase free pacho friend ben so me free for dan kwanta boss yentie o e pacho me pensioner na me register NIA no me destinate de na kan ho but me nya sure na me bisa say once we be break 31st no holidays mo ye ba ho ai ba beto wana 31 yes o mu break ya kodi holidays yo deadline no ankasa na 31st okay into wo e free sabri ya kopim 31st no me ko ha ba ko to me pachon wan me da so pa me so of a bento apumbo ko de the radia say okay final caller unfortunately went me nyina so and ben for radio madaroma and say misa no aba course ne ba na e ba braining tea ye fancy ya ne mfa anu yie makakra no e ba ye no
enti e be sha se de afiri yi rapre ho me sha se afiri the obusa last question yen ko break apart from the holidays now, you know, a general holiday magana for you know be able to na home no. The following day working day no. Oba ya so ho. Na se oni e bedi nkita ho a ubenya nkrofo ho a ombehwe pepepe. Nti mesre mo ya mombra na mombeye dey somewhere. Okay. Mami Ajele. Yo obi frɛ bisa say koye NIA registration or the SNET card koye nti ono nso ya amana na ya amana answer ne yes won mo kwa register o mo de o Ghana SNET card no koye no ye start a process no ye merge mam automatically nti no opese wonye sure say ya merge a obetumi afrɛ ye number 026379170 026 37 91 700 Nama we ye Odan branch no. Okay. 0263 79 1700. Oh, okay. And ye head office ye contact center and also obetumi afre 030 mo ha de no kra ye mo head office na be confuse yen nti mo ha de no ne yensan sisu biom okay and afenso obetumi use short code no so dia check eno na yesen no *711 *9 hash *711 *9 hash na wa select option 2 e de obeko na just say what so say okay obi nso bisa ye say hwan mu ne hwan na e wo so mo meji ne ye for obia wo ye pensioner un retire still wo ye active member utumi but emom say unye biometric registration a umeja no entumi enkoturu nti wo register SNET bia na so unye biometric registration no e wo se umbra na yenyema o ansa na yetumi aye meja no ama o nti pensioner obi oye active on retire ye na voluntary contributors wo mo ye omo ankasa omo ejuma omo tua mo ho no nso no e wo se omonye saa meja na ye no na obi bisa se oye ono ankasa na ejuma otumi eye na SNET no enye woma omuye omu ejuma aban ejuma anase uye ejuma mo obi nko ana yetumi eye SNET emao wankasa uye we ejuma self employed obi a oye seamstress hairdresser obi oye ekweni ana kan say obi abetumi enu ane say wa ba SNET office abeka try so me ana me ejuma ti me pese me join SNET no ye be register na wa start itu ama ho fefefe ye da se bebre ye bre no aye binti ye de besi ha me wogide se bibia ni a ewo mu a mo besan abane akaka ye ho kakra nsa na afe no akwa wie ye kra nti anopa de ye be da se munya bre opani pese o kan bibia etwa to ne ya we so ye da mo asepa se ahenkan wodi kan na afe nso ye de official pa ekese ma omo ye SNET members in ejumako mo odan nyina omo ne SNET eye ejuma no ye mamo official pa na afi so staff no so ye ma obi official pa okay nti ye ne mpanimfo from SNET odan branch no na ebo enkomo no owura apia akwe eye compliance officer sanso na mami Cynthia Ajele eji enso so ye member client service department ho no more na mami fa we ntwam na fe yen sorry so kra achem anyina se nkan kro kuo achem anyina se nkan kro kuo na omo frame we omo chese omo form sa ekuo yi March 2021 na mo membership no sisi ya de nyame adom ni ekona nimu pa ebinom free USA ebinom free Europe UK any Far East ne keka ho even Israel nyina mo members ni bi e wo hono mo na omo kire se nyankopon ya adom a 26 December 2021 yi mu ebe kwasiada mo ba be ye mo inaugural ceremony omatonsa edi afre member of parliament or sign minister for information honorable Kojo Opon Nkrumah sanso ena yera John Owusu Amankra NDC Eastern Regional Chairman omatonsa dia friend of fundraising exercise and so be koso a eno so mo dey be support 4 units
blog bi a mo pese mu si edema nurses nurses ya omo ho nurses headquarters no no mo etimi anya ba bi ada omo de no so de be hyehyɛ so na afei omo sign a draft constitution or say constitution na mo draft ye no mo behwe na mo age atum na enu achi omo sign a draft strategic plan akyerɛkyerɛ long term medium term kwan amefa so a mo betumi aboa ama empuntu etumi akoso ewo eye achem enyina se na mo kyerɛ sɛ mo thematic areas na mo behwe bie education, health, town planning, youth employment, any entrepreneurship. And also mo behwe afei mo besan adwendwen bank account a mo pese mo kobie ewo Fidelity no ho no and also mo bedwene ho na executives a ebi free Ghana ene amanone mo nyina mo chairman Alex Teku ono no every UK, vice chairman Augustine Bracon Italy eno secretary Ura Eric Oduro, Ghana treasurer Emmanuel Nyako, senior technical advisor WJ commander Bright Asamoah NFA inauguration planning committee coordinator Ura Samuel Nyako eni mpanimfo eka hu nyina omo kire se mo ebehwe na makeka mo nsase kakra na mo produce Lacoste 124 pieces t-shirts ene Lacoste wa eno no de mo ton 35 Ghana cedis ena mo ton no nti achem anyina se nkan kro kuo no mo Lacoste no 35 Ghana cedis t-shirt ene Lacoste no se makmako 124 ena mo print nti wei eye enkaigbo a empanimfo mo no mo da achem anyina se achem anyina se nkan kro kuo achima nyina se nkan kro kuo no ano ne se memfa ento manim ofra wo dodgy wo your organist ewo King of Grace Chapel mema wo a very good morning nyankopon ya adom so a ene na King of Grace yaso ye empire bone shase ye momra mekan ho ne nyina ye empire na enye kama pa ye convention no shase ye ne miginamu den na kwasiada makotoa so ewo Salvation Army Salvation Army almost so youth no eso mo ye program ho no mo ide ye ni mo nyam kota wo mo achi na ye fefefe ma me fasida enkomo odi an kan kwa me ye bo a being the executive producer adwempa hin Kofi Mensa lead producer Kobi K assistant Kwame Asante kan ho bi ofre me Obuoba Ofori Amanfo Nyankopon ya adom a wo chena ye besane ahia hwe won su ni yesu ba mu a utumi nyini kyere ye ko yi frɛ bo ya ba so nyanko yi nso twenya dwen efa esi so akosua Adepa Dumas twaso abusuafo no pano ndua ba pa ho sima no miensa bra so sensama hodo a asisi wo mamu betodwa ewo yenkasebo emu eye wiapremto bra kan kasebo na afenwume no sia kan kasebo no mebebobo so edema mo se eye kasebo tew midin edi akosua Adepa Dumas na ne wo yenkasebo mo no ononyamfo ato force ne ya wono eye mrahye badwande ma de hya wono mo adwumako enyan esiem constituency won finfin mantem da todwa wo che se eyi levi ho sema abetodwa mrahye badwafia wono ma ndisefo wono mo mpene so yade a enchekura na wo madi nkunim ewo ho sara nso na dokota bi edi afutusam kese akwa ma emma wono mafo afura pemfo se wo mo ntwam ho emfamfiri nduru a wo nkasa edi wo mo pe ekoto yenkase ebo emu beti mu nkyere mo pa leader and after founder Edema Ghana Union Movement no eyo sofu chirabosom or dia tudwa wo kacha ba ne se wasa ban no eye hwehwemu pa ewo banks ahodo a eno eye government appointees for ne se wo servant for ye hwehwemu edefa wo mo personal bank account ho ye be kwa homa no so ye nkase ebo mu ne ne eye sofu chirabosom atwetwe enkomo mo agent for so wono mo mamu so no dem wo mu su bo wono mo fra ban ne sa ban no enhwe ne ma bi enfa taxes ahodo dia to transactions eso emfa emma womo na ene ibronya Ghana fo so akire wo madwen papa dia fa ho de tia womo edi bronya no na yade kodie wo COVID-19 beto man Ghana so ne mu eye omicron variant nyina be kan wo kyese nipa enwotwe ena sa bre wonom ewu a enmenim ya active cases no so ekosoro na Ghana fo akire wo madwen papa ya wo mo kyese bronya kwan ben so ena wo mbefa no edi no orajo voice dia todwa wo kyese speaker wo ho speaker ni ho wono wo kwan se woto aba no e wo mrahye badwafie na bronya yi nso ukwa miamia hodo adwade bia hodo na ye be kwa homa no so yama ne bofo be petepete wa mpatam ho adwade bia wo mpatam anyina na ye ne o matwetwe nkomo kwan a anasese ne adwa esi ekọ
yɛbɛhwɛ sɛ de wura ewiem bɔbrɛ no ɛno so esitie sɛ sen ɛna ɛyɛ ɛbɔ no esi ɛkɔnsɛm wei ɛna yɛn kaseɛ bɔ mu ewia prɛmto brɛ na afɛnwumɛ no nsia kaka kaseɛ bɔ no ɛbɛtɔ edwa midin ɛde akosua adepa dumas kwabena kwasti ɛto aso Bafoma